Umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukatwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Munyemere tuganire ku makuru ari kuvuga mbabwire ko havumbuwe umuti mushya urinda kwandura virusi itera sida. Ku nshuro ya mbere Ubwongereza na Wales byemeje gukoresha umuti mushya uterwa mu rushinge uzwi nka cabotegravir cyangwa se CAB-RA urinda umuntu kwandura virusi itera sida cyangwa se HIV. Uyu muti uterwa inshuro eshatu mu mwaka, ni ukuvuga rimwe mu mezi agera kuri abiri, ukaba utanga amahirwe mashya kurusha ibinini bya buri munsi bizwi nka PrEP, bisanzwe rero bifasha mu kwirinda kwandura virusi itera sida. Inzobere mu buzima zivuga ko uyu muti ushobora kugira uruhare rukomeye cyane mu guhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida bitarenze muri 30 nk'uko Ubwongereza bwiyemeje. Minisitiri w'ubuzima w'Ubwongereza Wayne yavuze ko kwemeza uyu muti ari intambwe ikomeye mu guhindura ubuzima bw'abantu kandi bigaragaza ubushake bwa guverinoma bwo kudasiga uwo ari we wese inyuma. Uyu muti wa cabotegravir uje nyuma y'undi witwa lenacapavir wemejwe na OMS muri Nyakanga 2025, nawo uterwa rimwe mu mezi 6 kandi ukarinda kwandura cyangwa se kwanduza virusi itera sida. Ibinini bya PrEP bisanzwe bikoreshwa mu kurinda kwandura, ariko abantu benshi bagorwa no kubifata buri munsi cyangwa se kubibona ahantu hose. Hari n'ababifata bafite ipfunwe. Urushinge rwa CAB-RA rwo rufasha rero umuntu kumara igihe kirekire adafata imiti buri munsi. Mu Bwongereza uyu muti uzatangwa ku bantu 1000 bafite ibyago byinshi cyane byo kwandura virusi itera sida. Igiciro cyabo kiri hafi amapaundi 7,000 ku mwaka, no kuvuga asaga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko Minisiteri y'Ubuzima irimo kuganira n'uruganda rubikora witwa VIV Healthcare ngo bagabanye iki giciro kuko uhenze cyane. Kugeza ubu nta rukingo rwa sida ruraboneka, ariko abahanga baracyagerageza gushaka imiti n'inzira zishobora kurinda cyangwa se gukiza burundu virusi itera sida. Ku isi yose abagera kuri miliyoni 40 babana na virusi itera sida, muri bo 65% babarizwa muri Afurika nk'uko OMS ikomeza kugenda ibigaragaza. Mu yandi makuru akomeza kuvuga, reka duce mu gihugu cya Uganda. Turi amakuru ahavugwa mbabwire ko minisitiri yasabye ko abanyeshuri basoje kwiga bajya mu gisirikare imyaka igera kuri 2. Minisitiri w'ubutabera n'imicungire y'itegeko nshinga muri Uganda Honorable Norbert Mao yasabye ko buri munyeshuri urangije amashuri yisumbuye yakagobye kwinjira mu gisirikare cy'igihugu mu gihe cy'imyaka 2 mbere yo gukomeza kaminuza. Mao Robert yavuze ko ibi bikwiye gushyirwa mu mategeko nk'ingamba za leta kugira ngo buri munya-Uganda abe ari mu basirikare bazwi nka Reserve Force bashobora rero kongera guhugurwa igihe igihugu cyaba gihanganye n'ibitero cyangwa se intambara. Yagize ati bikwiye kuba politike y'igihugu yuko buri munya-Uganda urangije amashuri yisumbuye ajya mu gisirikare imyaka igera kuri 2 mbere yo gukomeza kaminuza. Abo bantu bazaba bari mu ngabo z'ubwiteganyirize cyangwa se Reserve Force Army. Kandi mu gihe Uganda yagabwaho igitero bashobora kongera guhugurwa hanyuma bakoherezwa ku rugamba kurinda igihugu cya Uganda. Mao yasobanuye ko kurinda igihugu ari inshingano za buri wese, anenga ko benshi mu baturage badafite ubumenyi ku bijyanye n'ubwirinzi bw'igihugu cyabo. Yongeyeho ko intambara z'iki gihe zitakiri izishingiye ku mbaraga z'umubiri gusa, ahubwo zishingiye cyane ku ikoranabuhanga n'ubumenyi bujyanye n'igihe, nk'uko uyu mugabo yabivuze yitwa Mao. Mu yandi makuru, ba ofisiye bagera kuri 2 batatabaye abaturage mu bwicanyi bwo muri Kamanda birukanwe. Ba ofisiye 2, umwe wo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'undi wo mu gipolisi cy'igihugu cya Congo bahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare rwa Ituri, maze birukanwa mu gisirikare muri dosiye y'abasivili bagera kuri 40 biciwe mu gitero muri centre ya Komanda muri teritwari ya Irumu nk'uko amakuru bivuga. Imyanzuro y'urukiko yatangajwe kuwa 3/15/2025 muri Bunia mu murwa mukuru w'intara ya Ituri, nyuma y'urubanza rwabereye mu mahame nk'uko tubikesha 7/7 dossier. Urwa mbere ni Colonel Justin Gere Kengu
wakati imyaka 20 y'igifungo ndetse yirukanwa muri FARDC mu gihe komiseri mukuru wungirije witwa Noel Kangamina yakatiwe igifungo cy'imyaka 8 yirukanwa muri polisi kandi bose bahamwe n'icyaha cyo kurenga ku mahame agenga inzego zombi no kugurisha amasasu y'intambara. Bategetswe kandi kwishyura amagarama y'urubanza 500,000 n'ibihumbi mu gihe cy'iminsi 8. Nk'uko urukiko rubitangaza, abo ofisiye bombi bananiwe inshingano zabo kuko bananiwe kugira icyo bakora mu gihe cy'igitero cyagabwe muri Komanda. Muri Nyakanga 25 abasivili bagera kuri 40 baguye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba za ADF, abenshi muri bo bakaba bari mu cyumba cy'amasengesho muri Komanda, habura ubutabera yaba FARDC ndetse n'igipolisi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu yandi makuru reka duce muri Central Africa, mbabwire ko uwashakaga kuba perezida yisanze nta bwenegihugu na bumwe afite mu kureka ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Yabonye mwaka w'1994 Anicet George Dorogel yizeraga ko ari kubahiriza ibiteganywa n'itegeko nshinga rya 2023, ariko impaka zikomeje kugaragara. Mu cyumweru gishize guverinoma yemeje ko yanze kumuha pasiporo ya Central Africa ishingiye ku mategeko agenga ubwenegihugu yo mwaka w'1961. Kuba yarabaye Umufaransa akuze, perezida w'ishyaka Iruka yahise rero atakaza ubwenegihugu bwa Central Africa, kandi kubusubirana kwe bishoboka gusa binyuze mu iteka rya perezida. Muri make rero nk'uko bitangazwa na Radio France International, Anicet George Dorogel ntakiri Umufaransa kandi nta nubwo ari umwenegihugu wa Central Africa. Nta bwenegihugu afite. Visi perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Bangui ndetse agendeye ku busabe bw'umunyashinjacyaha yatangaje kuri uyu wa kane ushize ko icyemezo cy'ubwenegihugu yahawe mu Kwakira 2012 ari imfabusa. Icyo cyemezo cyari cyaramaze gukoreshwa n'umukandida mu madosiye y'amatora yo muri 2015 kandi yatorewe kuba depite kwa gatandatu ushize. Anicet George Dorogel yari yatanze dosiye yifuza guhatana amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 28 Ukuboza, avuga ko yuzuye kandi ko igomba kwemerwa. Yahise yandikira Perezida Faustin Archange Touadera ibaruwa amushinja kumutoteza, anamusaba kwirukana mu myanya yabo abaministre, abadepite, abakozi ba leta ndetse n'abandi, avuga ko bakabaye badafite ubwenegihugu hakurikijwe ayo mategeko mu mwaka w'1961. Mu kumusubiza, Obaidi Namsiyo, umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu, yamuteye ubwoba ko azakurikiranwaho n'amagambo ateye isoni yakoresheje, anashimangira ko perezida ativanga mu nzira y'amatora. Inama y'itegeko nshinga ifite kugeza ku itariki 29 Ukwakira gusuzuma amadosiye 10 ya kandidatire zamaze kwakirwa n'abashaka kuba perezida. Nuko rero ari ibintu byakomeje kugenda bigaruka muri iki gihugu cya CAL cyangwa se muri Central Africa, kimwe mu bihugu kirimo n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiye kugarura amahoro cyangwa se akabona zo narinda umukuru w'igihugu Faustin Archange